Kakong Don Akor nyota kedekot jong ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights MSPCR habayo ya kebentawan keran halor kejing sya bethat jebor kejing mu hybrid ubadang nyos nam karta ubadang kesnong nongra kala yampang not hapadeng kejing keran jongka. Kalau ong bakum kalong kemi kapang kemensi menyoi yakum kini kijingja kebau kena ubadang red karta ubam semlatip ya ke AK ulah sya bethat jebor kejing jong u. Mentangsi ngaku aku kesan hakani ka kasnong jeng pi baro tam ai kumplay ini irang ba snong kini inong play baknong irang ba dong ba secretary snong jeng kani kanong ra tam bagi la perlong ya kani ka kan lai mo bagi yang hang mo pi na benta ini kana haru mentaro nga bet ya kan rukmat jeng iru ka bang ka mensiem ngaru ngadik kami kibun mo pi ki balong kamiru ban suduk ni dong kumini kena insyusha dekat nak kejengim kami iba kejengim jadi iba kum kiwe di kena ngakhamut ban shisha kami secretary power ya ban kesan ngakham tur beni power ngaman kran ngawan hangi ban kesan sula me ki bani ngasam jadi tau breu chong ai ka suki pendan kan lang mo breu ya se ka ka chaka ka babiang Cuma ini baru bilang beliau minta kejeng snow kantang bagi long kami bahkan sedikit macam hal menang bangsa dengan PI basmi kini ke kubal ke media ru ngaham ko apet ngasih snow ngalas ian sim banal apang ka donut apa kita donut jangan Batong ikan nak badang kat ni senam mencuduk dan ini syuk bapak andai kun commission apply tempat yang baru lesi di don kibat kiwi kijingjai ikan nak bumi syakmat lesi yok piong bang pulat kimle andai kipulat kile apa ya ka duty jangki bat niru tapi semua bang don kejing happy kam ya ikan nak kelong kena Kila banwan sa commission, dapat ko abat petang ling ala dap om hiru aku program bagi hos ha ka leadership bagi bon ki bajinjai ki khanna dakim ko aban pentep ki kimi ki paane ki bahai samne baja ha school ne ai ru kijinja kila banwan pentep anonymously shaka state commission bagi ru ki kloy banyarap yapi ni ai jeng tersan kapala yapi What you do, gentlemen? To don't cut lang but ni training cut lang but pi. Come tam, kasnong lu kadai ka wega, bayarap bahaya pi. Let's see if him la ban. Shalya lagi bahaya nasam, kasnong ka keluar. Let's see if him kuat ban pentik leno hasnong lu. Once you ke commission, kadan lu ka child welfare committee lu, kapakloy ban yarap, ban pa, ban pentik lagi kena ban counseling. Ki ai la lu lagi kena lu ban pulih. Makin pendap ya kecil pulih ne lesi kikan nak ru kidam ni ru kecil jong ki bakin kuat once ke commission ki ploy banyarap ni fi da fi snow ke program nak kalian jaga commission kan bapi kuat ban penya hak snow ba pilawan khot ni ke commission ni ploy banyarap ni ploy ban ai ke ti ke mon bat ke ti ke diang ni fi baro to what to gentlemen kani kejingjai kesangon lu kipulat kila le ba ya ke investigation to don kat lang bagi pulat shania ai kipulat lesi ke bagi le bagi nutsu yo ya ka jing ke justice de benda ini kesan Habatin pej bahagi kishab plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya